Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa mampela hi bombisa ririmi rero. Xiyimbeleri Xongi munhu wa munhu huluwa ka Gaza a tseketsela xitichi xa Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ku vula leswaku yena wa Zondiwa. Hi vona fika a tsala ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha nga fika a tsala leswi landzelaka: My fans, mi nga ni vutisi swa interview ya ka radio liya concerning my new album. Mi swi tiva kahle ku a va ni rhandzi, va la ku ni vona ni we Xongi i Xongi, a ni tswariwangi moyeni mina. Se mi ta swi kota ku swi twisisa kahle leswaku laha Xongi u dye biriviri kumbe xani ku kwata, a nga va a karhi a kwatela yini ke? A swi tiva leswaku Xongi wa ha ku humesa album lawani u hlundzukela ku va a nga nyikiwangi interview eka Munghana Lonene FM makomba ndlela mayelana na album ya yena leyi ya ku humaka. Hi ta va hi swi vonile leswaku va Limpopo Poison va fiki va nyikiwa interview eka Munghana Lonene FM makomba ndlela mayelana na risimu ra ku famba ri ri roxe leri va nga ri humesa. Se ho swi teka leswaku na yena a hleketile leswaku u ta nyikiwa interview eka Munghana Lonene FM makomba ndlela, kambe a swi vanga tano. Kasi xin'wanyana lexi hi xi hleketelelaku i ku va a nga xaxametiwanga eka masagwadi ya Munghana Lonene FM makomba ndlela ya vu-18. Hi ta va hi swi vonile leswaku a nga kona, kambe lexi ndzi nga xi vulaka i ku loko ho languta hi vona ingaku u hlwele ku humesa album hi mhaka ya ku loko ku ri ku a fanekele a xaxametiwa swi ta vula leswaku a ku fanele ku tirhisiwa album leyi nga huma lembe leri nga hundza, leyi se a nga xaxametiwa eka masagwadi ya lembe leri nga hundza. Se ni vona ingaku hi swin'wana swi nga va ku swi vange leswaku a kumeka a nga xaxametiwi eka masagwadi ya lembe ra 2023. Se loko ho va hi langutile ku na vanhu vo tala lava ingaku se va nga karhala hi xitichi xa Munghana Lonene FM makomba ndlela. Hi ta tsundzuka leswaku na Gagashi na yena loko ha ku endla ntirho lowukulukumba wa ku tlangela siku ra ku velekiwa ka yena ePitori eCara Lounge, na yena u fika a tseketsela Munghana Lonene FM makomba ndlela kombisa leswaku a va nga ta n'wi vitana emoyeni endzhaku ka loko a ta va endli matimu, laha na yena nga kombisa leswaku o va radio hi yexe. Se mi ta swi vona leswaku ku na nhlayo yo tala ya vanhu lava ingaku se va karhatekile emoyeni hi xitichi xa Munghana Lonene FM makomba ndlela. Se hi vona ingaku swin'wanyana leswi endlaka leswaku vanhu va karhateka emoyeni hi xitichi xa Munghana Lonene FM makomba ndlela i maendlelo ya swilo eka xitichi xa Munghana Lonene FM makomba ndlela. Mi ta va mi swi vonile na sweswiwani ku nga na masagwadi ya vu-18 a va hoxi xiyimbeleri Makhadzi eka xiyenge xa Best Xitsonga Female Artist, kambe va vi va swi vona leswaku a va endli xihoxo, naswona leswi va vi va teka xiboho endzhaku ka loko vanhu va vi na swivilelo hikokwalaho ka yini Makhadzi a xaxametiwe eka masagwadi ya Munghana Lonene FM eka xiyenge xa Best Xitsonga Female Artist ku ri ku a nga ri nqambi ya vunanga bya Xitsonga. Se ni twisisa leswaku hi swin'wana swa swivangelo leswi endlaka leswaku vanhu va karhateka emoyeni kumbe va kala va lan'wa xitichi xa Munghana Lonene FM makomba ndlela. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla, nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini, leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza. Dilolostro.